Pamiarsa usaha napdaben panertian Nataru sayan katincapang oleh Baga Kepolisian Kantos Kecamatan. Lianan punika krama taler keaptiang mikelingin Nataru antuk saderana. Nemonin tanggal kalih dase Desember nedibi kemargiang rapat koordinasi rakor pengamanan Nataru magenah ring kantor camat dan pasar utara Denut. Hasil rakor inucap keaptiang pikeling Nataru kemargiang sederhana. Pecalang mangde side nyobiahang puarah inucap macang krama. Risampun nyarengang rakor saneka pimpin camat Denut Iwayan Yuswara, Kapolsek Denut Ibtu Putu Carlos Doleskit Mausang, kanan Kamtibmas Lami Warsa Kalitali Kalilikur, ring wilangan hukum Polsek Denut kekantenang aman, sang kaning prakanti sane becik pantaraning prajuru desa rumasuk para pecalang. Manut Carlos, Mabes Polri Kantos Polda Bali sampun ngelaksana yang rakor ngenenin parikrama sani kedadosang tur mangda anutin prasarat COVID-19. Sampunang krama kantos ngelempasin pewarah inucap utamanya nih indik uker-uker PPKM. Dania taler ngaptiang mangda nenten kepanggih kasus positif COVID-19 ring kecamatan Denpasar Utara. Asa punika taler manut Carlos nyangre pengrauh Nataru paiketandani kesarengin instansi sani mapaiketan sampun nyiagayang pos pengamanan terpadu magenah ring ajeng kantor Dharma Negara Alaya DNA Lapangan Lumintang. Ring kuentanan inucap pos punika keaptiang side kedadosang sumber informasi majeng krama tur pinakecihna pengrauh Polri ring tengahing krama selami Nataru. Kertanegara Bali Pos nguningayang.